Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр, Кербенч KG каналынын катталуучулары. Бүгүн сатууга жерде кашка тай чыкты туугандар. Азыр ушул тай боюнча маалыматты алып беребиз. Азыр тайды бир көрсөтүп берейин. Кичине бастырып коюңчу. Жерде кашка эки алдыңкы буту тизеге чейин ак экен. Кайтарайын мындай. Азыр маалыматын алып беребиз. Дөң пешененин маалыматы. Ya kalınsın. Canlar. Sımına göstereyim tuğanlar. Dön peşen eken de canavar he? Akula. Akula degen. Tay eken. İlk aldığın butu. Butu kolları taza o den soğukları. Butlarına şişleri yok he? Orugan yerleri. Boyu kança var? Примерно kança var? 1.45. Bastın şimdi. Canlar. Soracaklarını bir gösterip koyun. Canlar. Soruzu aldardı. Butlarında şişleri yok mu? Gösterip koyayım butlarını. Hazır bu koçkor tumuşuktun bazını surap berебиз. Bunun bazını aytın ekan, bazı kança? 150 mi? Kemi var mı? Var. Tuğanдар surayсыңар. 150 min kemi var ekan, koçkor tumuşuk taydın. Жасқа эми 1 жаш чыгат тугандар. Жаныбар акула деген кайманат коюп коюптур. Бери карап жетилеп коюңчу өмүшкө. Төштөрүң аяга. Бияка айдан. Кичине кыймыл аракетин көрөлүчү. Сурайсыңар тугандар, баазын сурап бердик, дарегин айтып өттүк. Boylarını gösterdik, müçe başın, den soğuluğun bardığını surap berdik. Kimge jakkan bolsa, номерлерин жазып калтырабыз. Шабазыңар тугандар.